سلام علیکم خانم عزیز، سلامت و خانواده صدا میشه. همین بینه که کسی که در حیاتش برکت گرفتگی کو پیشرفتگیه و دعای پدر و مادر. یگان انسان در حیات پیشرفته شدگی نیست کسی که دعای پدر و مادر گرفتگی نیست. کدام عالم کدام بوی کدام با دولت دیده باشین کو از دعای پدر و مادر هم خیلی بالا رفتگیه. اینا هیچ وقت فراموش نکنه که هر یک انسانی که به قله بلند حیات رفتگی از دعای پدر و مادر. اگر مادر یک بار دعا کرده باشد که خداوند برکت بیافتگیه در چند کارش به آدم برکت میگیره. همین وقتی که مادری من زنده بود با پدرم خدا رحمتی دعا میکردن برادرام میفتن که همین قدر کارامون خوشو برار میگیره. باز این پدر مادری من از این گذشته که حالی هم میگیم زندگی هم نبیروهاش هم میومدن با پدری من رحمتی ده وقتی که برادر خوریم در کار میبودن جنا میومدن باباشون همو میکردن او بازی میدار حتی анаму набероҳои падари ман бинед боборо обозӣ даровардан кумисо ирам аллакай чӣ меша дуои боборо гирифтанд ҳамун ҷиҳанномам ҳамин қадар бигем ба баракат ҳамин қадар доранданд бачаҳои ёшан аллакай чанд хонаву чанд бигем мошину чанд корхонаву чанд чӣ доранд инсон ҳамин хел меян ку якбора сарватманд намеша ку дуо бо бармегардем ба сари дуо меян ки ба дарахт дуо об месабзад инсон аз дуо месабзад анамун ҷиянои ман ҳам бигем бобои падаришона вайкардагиянд ҳам бобои модаришона ҳар душа бигем дуошо гирифтагиянд ҳамин қадар ҳам хонаи заминӣ доранд ҳам хонаи сексия доранд ҳам мошинои бигем чӣ мегӯянд иномаркои нав доранд ки ҷое ки дар корша касе ки хоҳанд мегиранд мебаранд меёранд лекин бо чӣ бачаҳои хубанд ки намозошона мехонанд сигари нос намекашанд чӣ кори бимина мекунанд ба маъное ки мақсади гап ин аст ки дуои боборо гирифтан бози дуои падару модарашро мисол мегиранд ҳамин қадар инсонҳои бигем хушбахттарин инсон мешаванд. Шумоам ҳар як аз шумо ҷавонон метавонед ин корро карда. Бобошона ҳар рӯз омода ба ё обозӣ намедараварданд ку мисол дар як ҳафта як бор меомаданд бинед ба ҳамин чӣ дуои боборо гирифтанд. шумо метавонед ки дар як ҳафта бор барен боботонро хабар бигирен як ҳафта барен мисол ки падартон ҳамон будро намхаста як ҳафта падартонро бигирен мисол бародари ман падари ман ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа мегирифт намози ҷумъа мебурд. Шумо метавонед ки падартонро бигирен намози ҷумъа барен мошинтон қади дуо гирен намхаста ҳар як шумо метавонед агар ки хоҳед агар ки аз худо тарсед метавонед агар ки нахоҳеду аз худо натарсед наметавонед меян ки он ҷо ки дил кашад он ҷо пой равад. шумо ки аз худо битарсед ку ҷавонои асли 21 падару модарро эҳтиром мекунед бобо бибиро эҳтиром мекунед аз корҳои зишт даст кашида ай ҳамун видеоҳое ки мебинем ку бешармӣ беҳаёӣ ба зино даст задаву ба худризоӣ аз ино даст кашиду ба эҳтироми падару модари бибию бобо калоно роҳбар чӣ мегӯянд зиндагитонро пеш баред боқимондаи ҳаётона барое ки мегуфтанд одамон пеш ку одам як лаҳза аста мебинад ки як лаҳза нест. Мисол биёрам шумода дар душанбе мо хешомон модарам қади телефон қади гап задан баъд модарам мара гуфт ки аката телефон ку бия мушоқати моро бара хонаи хешомон мо аку бигем тарафи мактаби ҳаште ку ҳамонҷо агар зиндагӣ мекардем хонаи хешомон тарафи чойхонаи роҳат чанд қара ҳаякам мактаби ҳашт то чойхонаи роҳат душанбе тусуна касе ки донад мошин қади чанд дақиқа раҳе 5 дақиқа мошин қати мерӣ пиёдаравӣ 15-20 дақиқада мерасӣ. баъд бародарам омад телефон қади гап заданд модарам хешомон қати бародарам омад мошин қати моро бурд нигоҳ кунед аз телефон гап задан то мошин бурдан где-то бигем 15-20 дақиқа гузашт. мо омадем ҳамун инсоне ки бо модари ман гап мезад ку ҳамун инсон аллакай манаҳша бастиян гиреша кардестиян инсоне ки 15-20 дақиқа пеш бо модари ман дар телефон гап зад хоб биёен гуфт алло гуфт гап зад модарам гуфт ки мерем гуфт хешомон қати мешинем гап мезанем бо пеш аз он ки ӯ ҷонтия занак мегаси келинш хештоманаш ки ҳозир як хешом меояд бисёр занаки хуба ҳамин қадар занаки хуби таҷрибадору ҳоҷия шумо дар қиссаҳои хуб мекунад модари мара ки дар хонагиашон мегӯяд ҳамин гапа мегӯям биқапем ки хешидам мегӯям росто бигем ҷона метия ба ҳақ метия тасаввур мекунед дар байни 15-20 дақиқа
یکی تلفن قدی گپ زدم و اومدیم جناب حق سپرده مناش بستین گیران نولش کردن. ببین آدم دم میگن. هر یکی ما همه زندگی داریم. نیاز ما با شما گپ میزنم میگه باید 15 20 دقیقه من نیستم. یا که به همین خودم هستم. ببین در بین 15 20 دقیقه زنکی که با مادری ما با تلفن گپ زد اومدیم الکی مناش بستین گیران نولش کردن. طرف خشت آورده که از یک زنگ میبیه با شما قصه خوب میکنه. اما مادرم گفت که اکتا بگو بیا بگیره برام یک دو بشینیم که گپ زنیم خشت آور خارگیم گردیم بیم. اومدیم که دیدار نصیب دیدار نشد. بگیم با تلفن زنده گپ زدن یکی اومدن مرده شدیدم. بگیم میت مناش بستگی نولش کردیم. الکی در 15 20 دقیقه ما خشت آور ماشین قدی اومدیم ما اومدیم استولو در بیرون موندگی در روی اکا میگه که اینجا چی پیشیده اوچار رحمتی گفت که نمیدونم و موز قاچی گپ زدیم چی گفته و مرا روی که خود دختر فیروز جون کنی برای چی خبره رفتم کلینشون گفتن که خشتمانم از اینو گذشت نه از اینو گذشته 10 15 دقیقه پیش. بعد برادرم این سودگانی برادرم ما رو مونده گشت رفتنی بود با چند گفت که بچه‌م 20 دقیقه خشته باشه یک دو فوتی میکنیم و میریم یک جای ایستادیم دو فوتی کردیم بگشتیم اومدیم خونه دیدیم معنی آدم دم چیه آدم یک لحظه است یک لحظه نیست برای یک لحظه یک ثانیه یک دقیقه یک ساعت چقدر که خدا به شما فرصت داده به قلب پدر و مادرتون برسین در راه دور تلفن کو الو چه جان چی خیلی الو پدر جان چی خیلی بیبی داری بابا داری دوش با واسه تلفن قدی بگی بیبی جان چی خیلی بابا جان چی خیلی من شما رو دوست می‌دارم شما بیبی جانی زوره مامان جانی زوره بهترین پدر هستین پدر جان من شما رو دوست می‌دارم مادر جان بهترین مادر هستین من شما رو دوست می‌دارم بگین دوست می‌دارم بگین شما براشون ایزو نکشین من در مادرم میگفتم مادرم میگه ایزو نمیگم گفتم نه چه ایزو کشم تو چه جانی من دوست می‌دارم برای خودمو شرم می‌دارم شرم نداره گین او چه جان دوست می‌دارم بهترین مادرین شما پدر جون بهترین پدرین شما دقیق دعا کنین دعا گیرین و تلفن قدیده دورین در گیجو کسین پدر مادرتون دعاش گیرین که آدم دم یک لحظه است یک لحظه نیست خب دعا را گیرین درسته با تلفن گیرده پیش هستین برای این خبر گیرین دعاشون گیرین برای این نماز شما برای یک پدرتونه بوتونه میسولون قصه مادرتون یک جو بگیرین تماشا برین مثل برادری مثلا طور یک جو نمگیری میخواه برای این شده هم گیره بیتون هم خیلی دعاش نگیرین یکی دعا کنین دعای برکت دعا گیرین برکت میشه حیاتون خب لایک التماس بودم التماس در بابت موضوع احترام پدر مادر لایک ها را زیر کنین و پدیلیست کنین که تماشابینش بسیار شوند تا اینکه بسیاری با خبر شوند که احترام پدر مادر کنن احترام بابا بیره کنن احترامی از خود کلان رو کنن خب میندارم شما